Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MLA jong ka Joy constituency uba wailat miki shela, haka kat arter ujulia arjar arpau, ulah hiari dal dia benak jurep ya ka kendro jong ka Government Boys High Secondary School Joy, kabala tua haka jingjor sibapalat jong lap alapsan, haki kindiat singi beladem, ban ubala penjulor ru ya ki yeng kisem ki badan markhab bakani school. Haka ni jing jurep nalor MLA lai don lang ru uba el kinjing, ki he officer jong katnat PWD PHE, bat kinoi lam shnong jong ka dong chut waku Joy. Dangshan Menteri jong katnat Puli Putih ke Sorkar Jelaru uba lakmen remboi ulah hiar jurep yakni jaka bat shimru ikrai ban ai jinyada yaki basa marjan dag ba pensiona shwa yaka kendro basipor bat ban pimprano yaki artli kimala jong ka skol halor gni jing penbana jong Menteri katnat Puli Putih nakaliang jong inong shnong ka chut okhu kila persya jor bat kila dawa badai ban penpra om tangi ki artli kimala jong ka skol Raiban penpararu wat ya katop jong katnat PHE kabadon hangni jaka batu panchna daga kendro bopura. Yo report di dia puni yo department repair di department le dia one di chini do PHE do district administration yo PWD gam ter hadin itu pun mesti le yo education minister yang i kecim piau de di the one chini the one paju de chim le decision wa ye ni ga building go ni yo dismantle no ga yo tumpra no ga kate to decision go ada large khamat dan itu nalor ni telah hadin itu tengah hadin cisngi arsni ada one no de dia chong dia yi de khanai ni perdi yang pi no chong ni wa pai katai ka soptik tan man go man katai le go win go bi ma da yo bi pun tu sni de chim decision ka te dismantle gika daga ni temporary restoration de lei nango ya daswa temporary ya pi te haju for ni pakat daga ni go wall tonight ni pada em ko proper estimate da hab tonight da pai je department da hab approve ni ga mod ya ga paisa la ni gam te da kate to udah lai khamat tangwa ite waro ngi bile budwud te kam haju for ni pak kam ya kelami kate to ko ika go wa ma do go bo jing ma yang to katai to waro to katai to ya kelami do ite mai bi ar wari yo belum mala darap man yi tangwa ka yi ga go bo jing ma do i to katai to tangwa katai to le to ko yang nga semen chimet to yang engineer PHE yang chimet kapten katai to property yang ga sarkar le ni ga yang nga ga yo pi ko wa hab de chong ha chim decision te wa me ni wa yi te le to PHE minister they let gani the building those ni do one chim edition dismantle to one do education minister dan tu dia kelami mesti man gowi your request your PHE minister one go yo ri khmat yo o ye ka tai ka threat ye ka tai ka risk go pi kam kinong chong MP man la ga me thi ni o tia den tu yo ri khmat yo o te jan hadin nei te nga ngai jan o la jan su ki dio jan om tem dom tot temprai ga ton dismantle ga Tegate tok kada ya rai de chim tu ni ngau request o da perpa di wade o pun mesti man go wi wan nu wan pa ju o de de yo gao dismantle tegate tok ko ada ya kelam ni tam tam o man tu hak ya cha ni ne ba to ga isen bi nga semen go yi om pia kan yo pudi o dem te kam da o man tu de bi ar ni temporary restoration de le ada propi kini kata tu becam nang yelek you clear itu dia yelek you penchina dia ju ipor kata ga top nar le kata le dia biar rai tu yo dismantle no kata le yo kriya no dia le ikat wi wa chai boy tang o kate le to ngi pi boy ya ganin ga permanent restoration in the chimpor perpat ipi mau ya chan ya sapi do ye ipor pi kaptam yi tengah pathan e ga jing ro department go fair ya ga jing chimkhia yang ti do ipor yo pi mem de tia mem de chong di pli dan ni te dau ga dem te do wa hadin wali ni do bon gidong do 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 kam te ba bu ni le gi pliu ye pachna wi le wud te do bi pliu di kam te tengah ia jing ye ro ye department ni ge ku blai kar pan department ni jing chim khia ge ong ti te haju ipor le kar pa de jam nong chong chong wa siao pha man du ya cha wi một quả pun sinyal ko wi teman ka kama nang ong nang chimpor ke yu pun chna ni ma kama man em cam yêu em gắt đây ya cái temporary drain này tiền này nhiều lách ri cái uban gì thế này jangan la kam penche alor te ka tu na tu sin em decision wa dong ngi pat min to kam ong to kate to ma dong gitu kinala kan ni le wa yi to wa min ji em yo thau yi sedung wa te ka te len tu de ong i de bu i special yi wa to wa wi chong wa na liang ka chno
Waga building tetap orang yakin tu, hejo iparo principal ni kena skor, yo chongi, yo walk out ki, kamu nak belai ki gitu. Kata tak pun mentung step yo chongi, yo walk out pun step man kami, building tu leh. Waktu awal ini drain ni nalam ya, mohon dia perwan sini wit leh, cetai liang bau pun. Kata lah boleh mah. Lah sen itu yung chong. Tapi sao no rawan sa itu yung mana ada raksdan sa. Kata ke jenggal bar. Bar hadu kata ngadang kernyo ba bum no ni. Tau tu kan singi wana oro itu tiar nga em ko ini. Temu ngakan ni em sawah. Kamangan kat ke sa. Kai ki lam diang dia temu ada sedem kata sawah temu kat cancitong. Ni bah nya dah. Tu kana chi no do ba. Ni bah ni siao tho man nong kong blai. De pelai nga sisin. Hewa adang pelaj hewa teman orang lagi teman buat wajib kerpat lekat begini gitu smart deh kan tidak Ini jangan kasih kuat yang keluar jangan yang ketai ketok jangan ada dismantel di tangga ketai ketok temu dari dia nut dulu biasa jangan jangan dia orang kata orang kata kamu orang ni dia ya yo minister ini pak dua em ke power ke view dia ya ada oh hiyo pai di mat dia pun tadi dia yo jauh deh kami yo tak orang ni. Tiga building ke Turki, tiga building nang kompres ke kani ke rampak itu. Nanti dia mulai pasti itu bono. Orang kiar ini ke building, tu orang ye ke jeng tempat yang itu mah. Orang ini ni liang untuk. Kata kan ini kan lawan kita. Jangan education minister dep kelam hukumat yang pi gitu sini. Wah kini itu ada dismantle. Mut kam te mut dong baik MG prosedur di kiwa hap lagi kam gai dekat tenderap cimpor mula dekat dia semua dua dangi ong ki kata to ia kata ketok ne ba ia kata pe position ko gon gon temin kata concentrate di wa kaman yo ia position wa to kata le yo dismantle Apa jikam kini ke kontrol kini lah boleh dap orang macam semua. Gampang kini ke kontrol ini dedung di kami. Tanglah ada yang tinai tahu pasti kini ke kontrol dia sering mana. Nam dia sekian kan, bah ilek na watak man straight jadi dengan rohi. Tengah orang man kecil terpan, dan ini cepat teman, dan lek teman. Kami kita jadi itu slow. Yo sekian tu, ketika lepas jika naik tayang hati berdino tu berdung tak ada. Lalu organikas tentang ini, terbun di hek waktu usian orang banyak. Atau orang di atau kini atau feeling side, atau original side. Kalau kita kontrol, kita yang dalam hidup kita cina ini, aku ibu kemat yang tinggi, kemat yang sosial, miat atau cina kontrol dia feeling soil. Tentang ini, kau man kat ni inspect file ni feeling soil kau man secure dan secure cina kontrol, ke safety ke residence ini, lalu tu ini. Untuk orang estimate kontrol cina ini kontrol. Kau survey cuma yang nutup. Ada mana ke feeling soil, kamu cina kan rak kita ke feeling soil. Baju ujian kini redap cina, jaga tu, redap cina tu jaga tu, berkontinue bagai kini. Aku udah cuci ke survey yang dulu, tetap ke feeling soil, kini orang ngalah dia, hab jumlah tu, tak remove cuci ke feeling soil, you cina kan rak, sekian, you ensure the safety yang citizen jadi. Kata lagu ni siapa pilih siapa cinta kata. Survey cuma orang dulu, tak feeling soil. Cuma pun senai gini kontrol anda bila yo. Terus yang pasal page jaga foundation. Bagi foundation kedai berkin yo bagi kendau itu kan ordinary. Basket. Kendau terang.